Hey yo Mzansi, welcome to the #1 channel, King Ginger TV Mtanami. As you all know, when I cook for real. I'm cooking for you something special, something delicious. This is Angisakufuni Home Affairs, indaba zasekhaya, uyazi. Ntimandi mabuya uphodla amanzi mlomo ongathethi imanga mase ngithi abahlukane kumele kube njalo. I love you so much Mzansi, but right now awuthi ngenza ispan sami awuthi ngibahlukanise. Take me to it. We are back at it Mzansi. As you all know, King Ginger is the fixer. I am the solution of your relationships. I am the solution of your problem. If emndenini noma othwandweni lakho noma phecelezi umjolwana kukhona into ongasayiboni kahle, don't hesitate. Right for King Ginger, mlahle la public simbone sazi ukuthi nina senihlukene, sibe neshow futhi yalokho khona noma ekunyonyobela siwumzansi sizomposta ku Facebook icaca ukuthi he stalker and then we stop it. Kunokuthi silokhu senza GBV senza in ngcono nje silahlane kanje. Mina ngiyayibhonya ngiyayibhonya nje indoda noma ngiyambhonya nje umamazi olwayo. Shaya nje phihlizele khona la. Ngizwana abantu abalwayo kuliwa la. La kuyakhulunywa kuhlukwana. You know the story. Do the right thing. Tell a friend to tell a friend ukuthi lento ayenzayo ngiyithandi. Subscribe bani kule channel. Ngiyamthanda Mzansi. It's ngisondeza my sister ngizwe ukuthi uthi ubani otawufambabri. Sondela mama woza iza ngala. Sisters. Unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ubani ka mama? Kibusi. Ubusi. Ubusi wakuphi? Ka udula etsa Soweto, mara ne kudula Mpumalanga. Oh. Okay. Busi ukwenzani umjolo? Hey, ke mathata wa tsebo. Hetse ke go ngwaletse ne? Because of ina le bothata bo serious. Ne. Na le bothata bo serious when because of this guy ra utlwana ne yena o shapo ke ngwana o sharp. I'm gonna say ke ngwana o sharp because of ke musiya ka dijara. Okay. You understand again? Yeah. So ha ke mo fonela wa nkutlisisa ha ke bua lena o na le lerato ngwana wa batho. Mara ha ke khone jwale. Yini kanti lo ngayikhoni sister manje ngoba niyathandana nalilitha lerato liyankutlisisa. Yini inkinga? Ngwano sabatla ntwe enka se khone ho mo fa yona. Kanjani because relationship ingilafana. Akiri the reason the relationship is there, it's because le shonetse go relefane. It's kintsha ke tla bua le wena ne. Ke tla ba puopa. Okay pa. Yeah. Also na hakina ifin sabanahle. Oh. Manje umqome kanjani uma ungamfili sister? Re kopane ko ntwana ko sepetlele ne. Sure. So ne le motho sharp re qoqa a go khona le maluma hae motliseditse eng yo se phwe a re ska mo ne. Okay. Ha ke bua lena no nka re ke bua le motho o nkutlisisang because no nka re nka bua everything ko yena, understand? So you felt that. Yeah, and le rato leo ha bua ngwanona shema ha bua o itse ke nka a ka go tsa a go o itse yes and ka go comfort o I bona ona wa understand la bona. So ha and ha ke a ke samalena kwezinkare uno ikutla monate ne but problem ko ha se re tlo kopana o batla ntwe exa khoneng go yetsa because of matsatsi a ntse tsaya ne le sharp so se ke mo ka skare ke abutwa ka tla ka jwala sure ka butwa ka mara ya nong le na saba strong ka phutula pelo, understand? Because of the way abuan le na ka teng ya nong a ba ka re a ke sa tseba jwala no I feel like ka robala a go tshwara exactly nka robala mo difubeng tsa hae mara mfana o na le madachi sang yeah nka tsho jwala ya gagachi yeah ma problem ke ha ke na maikutlo a banna ha ke mo feel gore nka robala lena yeah so o batla go mo blella fanda gore ntwe I know khonagala ha I khonagale and itlo mo tlusa bohloko wa tsebe so batla mo blella gore sa mo batla a ke sa mmatla hle
because akusakhona because wa phone and akusakhona like avoid di phone tsa hae go me di SMS wa kwata ha ke what's again and o tlo nsenyeletse everything ka speed man and una le right because yena na iplela gore vele ke motho wa hae yes and yena o bona no sa re a re sa ipona re le re nyetse re na le bana o bona yena na sa le mole and nna ke mo bathong mfana ona tle mo krea kae mara spetlela sena ne lena ke batla go ya go sone yo ikrela patient nyana yaka right bo bathong and tlo mo roba pelo no yana it's king a yena ke sa tse wetsa ke se ne ke tsaba mmolella ne ya no a go thusi ntse ke dryisa ke utlwisa bohloko haholo now we utlwa ke tshaba because of ha kwatile o bogale tle plan yo o bogale I think mo sheba ge welcome Sondele ke na le di options so o batla go mo bolela gore sa mo batla yes okay I'm sakufuna okay abuti welcome okay abuti welcome go fa di options tse pedi gore it's either really go tlisetsa le babedi ka bus or mo fa 50 rand gore a palame taxi a ye go Bri from go Bri a palame a ye go gas cause o bogale o betere a itsamela le one because of retlo ke le Zulu ke Muzulu ya ilona leo hayi kushubile yeah it's bad yo uzaba maZulu yo I know welcome 12 umuphi imali ngikhiphe ebhasini lasekhaya hey sister ibhlungu lento oyenzile mara sister ngiyakuzwa ya kuzomela umphuli inhliziyo I hope ngiyakhala I hope akekho weak bathong and kutlwa bohloko le nna because of it's ngwana o shame and I say jodisa holo man and ke plela gore o tla thola motho mongwe wa bona thakantsa hae mara ya simlele wena kiyo wani hayo ungenza ngapha kwethu yaphila futhi sharp ubani mfowethu Wandile mfethu Wandile ngihle nemamazi lana mfethu ngiyabona showcase liyangichazela ngawe the way engiphethene kahle ngakhona the way nje umthanda kahle ngakhona manihakana ni smile together ninonke nje uyasho ukuthi umuntu o vibrant so wena ungathini uthanda ngawe smathatha cappuccino cupcake sweet la nomkhuhlane suka yabasoda nawe uyazibonela uyazibonela mfethu akithi mfethu hayi bo musufakazisa musa ya khuluma musa moya wakhe nami ukuthi ke besides ukuthi umdala nawe sathana nje let from the first la sahlana khona nje ukagijimela yeah wasithola nje kamnandi uyangikhipha so uyakuthengela nezinto idingayo ngaleso sikhathi yabo uyangisiza okay so wena umsiza ngani mina lo singishilo nje ukuthi besides ukuthi umdala nawe nginika uthando yabo inothando nemesekusiza ngemali yeah not necessarily imali but uthando so phuma enhlizweni yakhe yabo so yeah kunento necessary la ebefuna ukutshela yona yebo so ngicela ukuthi uyilalele sister ngicela umtshele yonke lento ade ungitshela yona nango wawa kena le bothata ngitshele sister obona hantse o phone se ko ignore gona ntho go batla go ntjotsa yona and askisi a ke rate go roba pelo ne ha ke na di feelings tsa banna iba ngophinde futhi angikutla uthama sister mkhulumele ngesizulu ha ke na ama feeling wabantu amadoda uthi akabathanda abantu besilisa ngiyamuzwa mfethu kahle omancane na uthi ona imizwa yani amadoda sonje for 6 months mfethu bungenza slim yikho bengibungazi umqophoze ngoba akanawo ama feelings akho and usekhathele ukubalekela sister elaborate
Hayi ngiyalinga. Wawa. Hayi mhlawumbe sister sekumele umbize ngegama phela manje. Wandi. Yeah. Problem kore. Khuluma. Ungihlanyise. Umfazi. Uthi akakufili nje. Wandile, bona. Sister Kinale akere ke tseba go ngata. Elena ke o sharp for ne ene una le pelo entle ene ha ke bua le wena o mphale rato leo and ntone ke batla a bona o comforter and then ha ke bua mo phone le ntsola ha o like wa khona o comfort mara problem ke the feelings tsa marobalo yeah and uyakubona uthi uzwa kabi uthi yakubona ukuthi uzwa kabi ene yanung so amping uzothini ekhaya mfela lo muntu saze uyakubona ukuthi uzwa kabi uyakubona ukuthi ampuri ku sometimes nokucisha umjuqa and yena akekho lapha awu samfithi ngeke phela ungahlali 6 months ngaqophozini ngawafaka ukhaya yikho akere wa khopola that other day re le ko restaurant o ntse mfoster re tsama re book mole be ke go mona 20 kilo bonang khona ne ke bua maka. So when I sister imtshela ukuthi njengoba wena ama feelings amadoda wena ama feelings obani laba bantu isitabane phela lesi hayi lelo gama hayi lelo gama ka TV uthanda ubulilo obufana nobakhe how for 6 months ngenza slim for 6 months yena bethi ungiprepare ngemali njalo ngesonto angithi yona uthe yena wayicabanga ukuthi yona vele uyifunayo kanti nizozofuna nomsetho awuthami ehlisa umoya uma isistela uyakusiza uzama ukukutshela ukuthi wena ingane ubhalela amasimba la akuwona amasimba into yokuqala awuthami ngitsheli uzama ukukutshela ukuthi wena uyingane usanontanga bakho usangihamba odlala nabo ukwazi ukuyiququdela bona ungarenti so calm down bonga nje ukuthi akutshela iqiniso naye khona ezoba free cause ufeel bad ukuthi wena ngapha ufuna nekheke ende yena akekho lapho relax uzobathola untanga bakho ene King Ginger ke mufa chance ukuphi chance hore ene uphile akatane le batho ba thakatsa hayi ene umuntu ngamsiza lo mfethu yes imali yami ngikhambi ngoma speed loan ngimenzela ngikhokhela imoto yakhe wamsiza kanye kodwa nawe uyafethu 14,000 mfethu ngisebenza agent every single day uzongenza slima wena musukhumula hayibo ngenslima uthi ungenza slima lo muntu uthi sikare lezulu le imali yami ngibuyisa imali yami awuthama sizile uzofunana nezimali la uthi akasakuthanda my sister manje yini kuyashisa yini ngiyabona lokho mfethu 6 months mfethu kodwa nemali yami futhi wandile umunhle uzomthola motho right most for wena akhona amantombazana azokudinga ngelesi simoya wandile ngawufashele ngangqanela le check ana problem wazi ukutshela indaba ngitshele mfethu mfethu lo muntu ngambanga yeah egibela iBM njengoba nganamoto mina mfethu ngisebenza nzima ngisecurity la mfethu la ngithola la ngisebenza lesikoleni eUJ la ngithola lo uzongislima lo mfethu uzongena emotweni and ngambamba mfethu ifoni yakhe sinamafoni awu2 phethe Android neIphone yabo so this day mfethu sihleli yabo nakhona mangicisha ayizwa lo nto lokho vele uyasho ukuthi ngibengeka kuningi yabo uyakusila lalela phela mfethu eUJ khona ontanga bakho lo muntu uthi wangishiya mfethu ngabuka ifoni yakhe ifoni screenshot ngikuthanda I'm on my way uzongenza slip yini ngoba nento encane cha akasho kanjalo mfethu into encane mfethu useUJ esangweni ungena mfethu inqwaba mfethu yeyibabula lapha ngizoza nami ngizokuvakashela emsebenzini mhlawumbe sibone uma isisithi ukunika ifreedom hamba yabona njengamanje muthusa uyakusiza tsandzana limunyana umncane sisimoya wandile no it's fine it's fine sure noma ngicela ukuthatha ishirt lakho shirt lakho wandile ima sokunika imali yokugibela okunoha wandile ujwayelisa lezulu le wandile mfethu hayi imali yokugibela le wandile hayi wandile hayi wandile musukulo sifuna ukuba hlala pha ufuna imali yakho wandile ayi wandile kusamoya wandile kusamoya hlala pha wandile mfethu ha wenza njani ya ndo sikunika le mali ukuthi ugibele wandile hayi wandile hayi wandile ngene yini mfethu wandile
Wandile. Leli shirt lathenga uwena sister. Uzogibela kanjani itaxi ungaqokile Wandile? Wandile, nali shirt lakho. Nike, nangezolilanda. Awandile. Hayi, sifuna ukukubona. Ya Wandile, ubukhumulelani? Ubukhumulelani? Uzokhala nje. Look! Look! Up! Up! Yeah. Me, shirt lakho mfana wami. Ungeke. Show sister. Yeah. Waze hlala phansi sister. Wandile kanti ubuya jinga sister. Yabo ukhalisa okugcina ke. Yo. Awumazi sangana and maka sweet yo ngamthanda. Uthi nje. Yo, awumazi makwatile uhlanya kabube uyilento. Yo. Ngiyambona eqhaqhishe ethi. Yalibona uqala waqhaqha 2. Waqhaqha 3. Waqina baqa. Lento benzela wena sister cha kufanele le comfort ukhale ngayo. Uyayibona yona. Yena unomzimba uyajima shem, awu fresh ufit shem. Kodwa nje intangani zakhe Nkosi yami. Yeah, sizama ukumsave. Yeah. Eish, welcome. Faka usiswawa ebhasini. Sister, sikhambise ekhaya. Okay, ngiyabona. Yeah, sharp. Faka usiswawa ebhasini. Umuntu kawawa. Ey, uyibonile le uwawa. Ngathi umphusha nami ngifuna ukuzwa la phusha kancane ntwana sodlalo Wandile lathini sinesodlalo Wandile la hawu niyangazi Mzansi niyangazi nami ngitube kanjani la Simphiwe asambe mfethu Wandile ngathi uzobuya namatshe take me home